And then so ya de asida ke se be ma otwede ampo Nyankopon senadum te yasanso de ahia e wa Agyenkwa television so medin ene Yawoh Odame Kodua de na yasa de ahia Agyenkwa television so de na ye ne Somafo Yawoh na be bonkomo asem bi chi ma adwene na menim se sa asem no so che wa adwene eno ne opani ama no kwan se mra no me cheche mu ne nyina ne se ukotwere ni mu a ya hwe anim se Agyenkwa bi beba ana se Messiah bi beba na no ana wo hwe abakose mu a nipa no bi abakwa omo susu se bromba na nkom na Messiah na atwere na ka no nanso mo achi no kwa no mkoso ba ukọ Jewfo efamu a afi apem hansia beye aduonu nsia kopem aduonso nsia me kire 1626 to 1676 obi pie wo ho ana wono se we Messiah enso so ko wiase no ono twamu ukọ America mamu oba be sia bi so sore ne friend Anli ano sore se ono ne nka ba be hye Yesu Kristo dwumadi oja hokọ enimu kena na waba ewo ba tebia mu a ono so ebai be 1726 ekopem be 1784 nim eno so 1736 to 1784 yehudi eno so ekosi ye na free be 1912 to 2012 year no obi so baye a ono so se wono na chesenko be wie bibia enso di nyina no ankwa ankosi aga a ono ne efre no Munli oye Koreani na yibusa se omu nyina ba kwana so still yeguso ehwe anim se Messiah ne beba dia ene na brebe na oba na oba ebesidi ehu se waba se we nyina betumi abam ne ehu na chi se obi a ofri otweda mpo Yankropon ne ncha ba na betumi na di nkomo na se ye Somafo Yawoh e o manga na mu dia na we eni se yemani achi de mayen enu nti ye no Somafo ya bebon komo na nsem yi watimi achi mama papa ena nso me mo akwa babiem ya nia gidi se obo ade ada roma niam nyina da na akọ ebi akọ hyiade nso so nim se nche bekoso ye bekọ akotwa ho ahia na ya hwa ahoden a tumfo no ede be sra yen na enya asumdie papa se na me chim no Messiah no wabakọ anafu no beba na obeba mpo de na obeba ebesi da ne ehunu we ni nsama mi bi se wa wiai Yesu kan asemi le nyuma me yam ana na odo ndire Yankopon oso okay Messiah ana na pino baba Messiah na ba atwe ne wa bel ana na yam so apio ti Messiah na me na hien do me pese adam de bia makam ira nkom hye na bokoso ada ka so mi ase ama na mada the waju no bakeke bia okay so okay osana Yankopon bo de wiase da makan ono Yankopon na so apon oso wo ba sa asindra no no ogina wo do yadwuma okay asem hye ho wo so kan cha da samba so bia pe wiase so na dwen no baka sa nkosin za obodo da mara kiara oya no oji ekiti ayi kwam hye yanhwe da Yesu nka so kan wa Messiah no ho okay everybody about na Messiah na mpo na asen de o kan Messiah na asen de The Gospel of Barnabas, page 18. Jesus answered. Barnabas na mama njango ko yimi no ho asam kra dem ma mekene api na kan na be wiase e kan na no kwad onye Yesu nsekefe Barnabas zo de asia forum ni ahia da ntini din kra o no kwad nse se dem bia mekan po ko ze mpa ya ni ho buku bi da ewie ba bisa ba bia nya sa buku ifri mi akope ma tin de eno ye teacher yi osan ye nsancho yi ona na ma me so pa na Mary o Bible mu o na Mary yin Mary ba kono ona na ma me ne okay kwa ko te wo kana Yesu ye ne nuanu mi ne Mary na wo Yesu wan san wodo aya Mary ko na ma okay onya wo quotation Bible mu ensi ne bere Yesu hye adwuma na afi na oje na adwuma nya to no de bezi na chi okay sa Mary fo no mo ye nuanu ma na anya ko ne nu na ko no okay Mary no awu Barnabas ni nu na Mary awu Yesu okay oye nuanu That's it. Se ko mark pa ibo hu asem kakra do ho. Enko mark fofo ya hwade. Enti Barnabas ono ne sanchi wo onyim na nyim onyim bedu bread na chindie no. Okay. Ono yim pa bo pa so ono anti Yesu na asem o yan onka krumpo. Okay.
say Peter wan go school. Ono oya apolopo. Na so asemi wa ba be. Yen pia ma kire Barnabas ni su be kakra. Na domina wo hu de. Na se nyam se me wi ase. Maka an won yimreko. Barnabas na ngasa ono ye teacher yi. Osan yan sancho yi. Na asema ba Bible no mo. No Peter no oya popuri na onyi mu word important. Ono mu na asema Bible mu. John asema Bible mu. Yo. Yanko Mark chapter 6 verse number 1. Na ofi hokware na oba na nkasa no kromu na nesuafo no kan no do. Na ahomjeda no dure no ohya ase kyekere won hyemu dan mu na yipadodo no wote no won ho bo hon de henfa na oyinya nzamai na ebani na me na so apoda makan wonsuade wonsuade kasa na wote na wo so woka nti enwa aso kan o so wo bo da then sam na Yesu kan o depend ekwa Mark 1:21 Paul kan o so nsam yetse dadan ye be bo so ko ebanyansa nyiza woze amani na tumndwuma dami a oze nsa yeyi anan ya dwonfo no a oye Mary ba no ka pentonyi ne be ni bi James ni Judas ni Simon honua no yi bi anan ye ne nkyereba na wowo hene nkyɛn ha yi nsase Barnabas ko quotation bi bo Joseph ziwo ho okay Barnabas ni din wo ho Barnabas na zin ni Joseph okay Barnabas esuafo no from Barnabas then cha so ho ya ba sha ko Mark Efi Mark 4 25 Mark chapter 4 verse number 25. Make out say ne Nyame Somafo yawo na ebo enkomo no na yedi enkomo no e dia fa Messiah ai say obeba no e de ne ba miahu so waba ana obeba na womba eno na papa edi kan kira miahu say waba no ene Messiah no nti afi ye biblical proof backed by history na yahunu say no kware say yo no ana say nyo no mi say be wie no na wati ase e say da waka no say abakosem ene enkomhye eda ho a ede ani akohwie enti ye nto aso Acts chapter 4 verse number 36. Na Joseph asomafo no to ne zin Barnabas. When Joseph bekra me ka se fasi ho a asomafo no wato the mizin na kira asen de okay to aso Na kira asen de awre kyekyereba no ate na dwumede a odinti asomafo nya wofo oyi na ya awre kyekye oyi de sa asem mposi ana da wodu ba bi na oyede mo ho a Barnabas ba kopie na wa kyekye o ma no bia na waje nto wan wato the Barnabas awre kyekyereba ekote 13 ho a sa asem de o ha Mark chapter 13 Acts chapter 13 verse number 2. Na worosome raze na worozimbuada no Yesu na chiro esuapo wo bompa wo papa san san wo de ankomish mpa bona onye akonto wo ma tetefon enna onye adwuma oh ena akomche nya adwuma papa se makase na ye nya nwie na worozimbuada no sunsun konkron no say de humnyi Barnabas nye Saul mami ma wonka ye edwuma a osan ntima ma fra hon no Fati dense Saul wan Yesu ananso da krompo ono pro yana tan popa so na yinim no apam dada mu na ala oba ya Paul oh okay ka so hene so na momo esina basa chire oyo obi Paul yo obi a na wesu ade pa nso ma putu na Barnabas nso ono okada otire Yesu de ka na okada ohun na Yesu de ye then also score ba kan me Barnabas okono na samne na poso ma ho afutu ndongo po bi no wona ma oshama na na samne da bu bi yewe wa no quotation Argentina ususu se Barnabas na ho asem ni Bible ni mu bi ma man book bia wo aha dia saba yi wo mpo no wo ba it's asma kan wa ha okay. The gospel of Barnabas was accepted as a canonical gospel in the churches of Alexandria. And so what for Christian some rankasa o room rankasa Barnabas ni buku na wo use na so dem 2. In 325 AD, the Nicene Council was held, where it was ordered that all original gospels in Hebrew script should be destroyed. That's it. Okay. Woman of course was there for
Okay, Barnabas ho was soon now. Now we are An edict was issued that anyone in possession of these gospels will be put to death. And wrong come on. And the Barnabas book where you are. Now she says 16th century King James the Bible Bible. Okay, the Barnabas the topic. Now can say you most say that we need one. And the Barnabas no one some come. Only no use na answer we are. O can that use o ye na do tell the Okay. The answer as more come. Jesus answered, the Gospel of Barnabas, page 18. Jesus answered, there are written in the prophets many parables. Wherefore, thou oughtest not to attend to the letter, but to the sense. For all the prophets, that are 144,000, whom God hath sent into the world, have spoken darkly. Then say yes to them. Then say yes to them. Sase me papa. Nko ja fa oben. What's it? The Barnabas say kan your Bible nim. Bible mo dia. Be Barnabas kan e see e. Bible ya kenkan. Christopher Bible. Sase me. Nso we yi dan 7 na okra, be say wa kana ba say Bible. Iyi na wo Christian so on ye adwuma. Okay. Ensi then say yes to them. And so nko ja fa oben na wa kwan what chas watch on so. Honorary yes and was so watch on 150 AD. 150 AD. Okwale 150 AD. Watch so. And the man kwale for by most mina wa some one short obi oho. And the watch our some na could baby. Also what wa adwen. What I saw. So na you plan watch us when you ho. Na say some you hu ayi end up. Na nche group no oh that them na know what wa adwen sipia na what I saw. Na man Bible Quran ya say e kan na obi no gbafu. The man what say question 21 years na watch the Quran. Okay. Na say no question kan ya na wodu do hon so bia sisi ka wana to Behind her. nsase ense yes na from the book of Mark ana what say watch 50 150 Mark no you Peter interpreter Okay. and the Peter ko Roman no akasa Hebrew na also obat me ya che that's why achim Latin che Roman oyi na cho yes na some o sit there Peter the kan yesu Sir. no cho na bi o cho so Peter so wu And this be bitch na o ha no be be sam na say nti yesu kan there nso nkonya fa wo cho nyina esum wom so ka sum wo cho bi ho nya na kwat yo yes we sleepy bi ho a onya na kwat esum na kohwi fase yanko But after me shall come the splendor of all the prophets and the holy ones. Emi yesu mechi Okay. ya me aso bo be na kasa wo mun oba open no baba And shall shed light upon the darkness of baba all the kind the best esum na wa woman de bere mun so the mo nya na kwat obe yefim because he is the messenger of God. o sound ono no yankopa so yesu no come Na yem say Yesu ba ko ye no. Nkomsheni abeka se nko ba ye Muhammad. and So den cheche ba. Ade ne nyi ntumi say Muhammad ni mu ma. ayo yesu ka da nyuma amaye no ono o kyerem de yankopa no so Okay. when she aba wa masa ya da me yesu sa aba wa mosu sunsun kwanko ne jom Okay. aba no akasa no ko wi asen ka ya adwuma Okay. aba no o de salat na do bay Israel force man mi bay Okay. wa ampa ntontom so ma aba sase nto ono kyerem yo no bi ni na de so da yo no bi Okay. sase Na sadia Yesu ka sa obeba ekire no ono na de han be ba bi yisum na firi ho no anya bia wo hye se oba asa nwuma no be ya mehu so no na banana 100%. Oh, okay. Yanko I therefore say unto you that the messenger of God is a splendor that shall give gladness to nearly all that God had made, for he is adorned with the spirit of understanding. ati oba ndu yera bo yem na na be bini o se yanko na amane nsase sunsun e ka sa so no pray na no wa ma so no prada o so oba da jakko na waye oba chitem e pro da we ma ga obere nyim no pono ho asembera sase mamba abopa ka tun wa ko bosun da ba na onya na kwa bibi wo wi ase chi no onya na kwa bibi wo wi ase bi asante po ye bia me maka no kro wom nto so oba na juma ba yene Okay. ko se ma me yi nto da mo ye Just as in Ghana. atuma Ye dia friend say nwum kra kasa. Oye nkontompo
nya yesu kebe ono oba no koro wo mbere bada ngazi taase ya fa sembo ya na won kana Kenya wa oso fa sembo ya Kenya wa oso na Kenya wa oso ya na wo ko ho nsaate nti da mo te nti yesu do o se pide improbo wo na chi impa na ba no obo wo na chi wo bi ehwe Israel pon se Messiah na ba na nyuma na ba ye ne bi ya budo wana umanya tete wonsemo ansa de behwe ne nyuma na obeye no me de usampa Messiah na ba no saa asem bi o se Yesu a okọ no obesan ba biem abebu aten enokre onya da kwa okay Yesu ba obaba ne ba obaba okay na mo bo bi rasa saasi okay ne ba obaba den na obaba e sema wo kan atun na orebo ba de ne dire me ya se onye adwuma ya oba na ma aye ne yere mpo ma aye ne kasama oza o kan Bible mu o so pa madu ne bi emi Yesu mu de no da abra nti oba beto ano be ba na aha mo to da abo e chiri kura okay Nenko kan mai kina na se niema o so oba obeye no amiya what is expected What is expected? So the reason Albert number 12 wara pa wo kana wo twa Messiah sana dem ko bi abako say na me go bi so the Jewish principle of faith, number 11. okay I believe with perfect faith in the coming of the Messiah, and even though he may tarry, nonetheless, I wait every day for his coming. Nsase yo wo twa apian ko ba de na ma ba ye bi Reasons why Jews do not accept Jesus as the Messiah. Messiah na other brother ya manya wo twa no na nkofo ko no wa ba no Yesu so sense a nkofo bi wanja antum. One, Jesus did not fulfill the Messianic prophecies. Ene wo won oba do ba libera ho woro ho wo manemu is apa wo manemu ene be hwesa commission bi What is the expected Messiah supposed to accomplish? oba wa ye da ebe libera ba ya The Bible says that one, he will build a third temple. asam no de ho Yesu su ba ye de me Yesu ye de me commission ye ene mpo awo mo ya mo hu sa bi no ye ho de mo the world in no de chi na ngasa ngasa wa yire nan ono ra ha ho ona asem no wo o san de eno de chi na abaya no one 6,000 years na question abakwa dada Yesu abakwa dada nti the one ko bura ko nta ya na wa do san de la ka say ye tete ho so ye ni afra nti bira amba na na bobo obaye no no nko me sheda ho ahon wa kire sati afi yen kwahwe Messiah na nko ze na mpona asen de okay ebi se gada Christian point na hona na Messiah dia okire Yesu on sase kabia kan mai John chapter 1, verse number 41. okay Na ozikan bohun no nua Simon na ose no de yehu Messiah no ne nkyira ase nye Christ anada nya wasra no ncha asane hu Israel oya hyedo ho wo so hina maso won se ngo wo so obi sopa o so won se ngo na oyidi ono Yankopon na wa de wasra no hona nko kwa wa ba ya wo nyumere dedi okay ezi ekwa emosa wa ka ho asam ho ai say enye ni papa akọ na ye Messiah wo David 300 obo 314 na wa bako Messiah fo nko abakọ no 314 eno che bi be saba ase se match ni Messiah ya medo oh okay tu na to so tell Elijah do ye baba but ono nya Messiah oh okay ensi Israel go 300 na obo ho Yesu ozi obo wachi okay Amos chapter 2, verse number 11. Na mema homba binum do share won konhyafo. Na hombre nta no binum meye hon Nazarene ibi se za pa wonto me ya no hwana na Nazarene hwana commission yi bi sa we dey o hu me ya pampa sa re bi mo yi ma commission yi ntase eyo asra so hombre nta no ye bi Nazarene po momban bi bi kwanso na maka cha wo de etu mpuru wo mo Nazarene po ya wo pipei Yesu mu na abopu wo mo so na Abraham wo pipei ensi Yesu mun ahwana Messiah pon okay ye Abraham ye Messiah okay nkonsa fu woda wo be na ho bodo do si hono wo do so pa wo be pi won pra wo Messiah po okay nti Messiah pon o se yi Yankopon na na wa de
was no na no over Yankopon was no one over to me one way to me what can I see? Okay, Papa said, I want to be to me, Juma. Now, also name Messiah. Ye didn't find room, Missa said, in Numa, wo yeno. And dear, the chest say, Simon Money see Messiah the Bob, and I don't know where. Yo, you don't come out to 11. Even if chapter 3, verse 11. My brother is Subada, John the Baptist, no, those will be your sir. It's a doctor. Okay. Matthew chapter 3, verse 11. Emeze munuma munsu mukon humu na ya ozimeti reba no ho yazin chaneme no sokotampo mensada mikita ono no bonuma hum wo sunsum konkron mu na jamu okay osubo bebe mo bro mensu wo yase aso mazai na ba ilaja na ba ono bai na meduma okay yeah ilaja I didn't bro mensu mo yi sabra na say John kasa asema no na nye Yesu mu na o ka dia ma no eyi na ayira asofo no nyina yakro menka ko wo nyina wonya ko Bible school nyama sem ni Bible school no wo ko sua wo ba mo ka bia yemi enso kikita na nton yere nsate John osi Yesu bo sumesia yes sate and the bit of 30 years na John so 30 years da mala onto me shana honkom mu obotu ma ide we de no dase okay and yan kwa practice self onto me shana honkom obotu we no so we be ya wo yawo ina da ayiro mo hwehwe ya buta da nti ndam impa go so anya wa adwena wo hin ko se nkom hye ne ye die nkom hye ye do obo sa chi if practice share prophecy also obi okan asema obesi da chi over 100 years over 200 years azu hye Yesu honkom also 800 years wo Yesu you know what all shankom okay John chapter 5 verse number 36 na emeze mo wadasefo a ochan John ate John be do wodase oye John be do Yesu wodase mo ntum hye na honkom sir na be ora kana wo ya nkom hye da me do nsun ma hu da obi mechi de ban owo no nsun kokon de jom na me ga dase ozi de be John wadase John chapter 1 okay verse number 33 na emeze minyim no na nya osoma me mame bonuma wo nsum no ono ara na ose me de nya ebohu de sunsum no besan abatena no do no ono nyia onuma wo sunsum konkron mu Yesu ni okay iyo yankom hye oboro bo esu o mu bo esu akase bi abere ma mo bo esu obe mo bo esu sunsum abasen no do de me mpa bonuma sunsum konkron esu bo ba wan fa jara nka oje nka o yesu konkron ono so ba esu after what Pentecost day sir ti o do se asofo no hye no so wo hu okay nsate na baba ubo su ojam emmeso bo yesu konkron do ja susu konkron no ja baba no ye say o so but the masa twenyi mpa no do o so jam na kasana makan ono ye adwuma no oh okay enti mo wie me se so bona se wa apam mo kokuma se ro takwa de ro kepem kan ya me se Ghana obi anya subo onpa kompo anya subo okay ni biri bodu e masha se ma bo ho esu enti ba ya 2014 na osum na ba na kasa na bara fi sha se bo nko ko esu sunsun konko medem enti se twin pa da kasa amakan onna adwuma enti se na oya ba mo oyesu konko so se konko le ja ojana bo ho ban okay esu konko so asound da I light it there to gani dan no se ti se nsuo maso bo le twanu ana otwema ache ti mo so nsuo ma bo for the best face and for the best na yobo ansama de yakopon oni mo hwe o sande 325 aging assembly C yanko Barnabas 32580 assembly so ho okay na so bo twem o yase esu buna ngasa Peter mo o ye dan mi no twem wow Emperor Constantine brought a greater part of Europe under his rule, and secondly, he began to support the Christians without accepting Christianity. okay There is the belief of Trinity became the official religion of the empire. Power was na why na what open Christianity azad oje no Nyame basa Nyame oba Nyame nkonko na what ko so for kaka ajo ho nje ntu na nkope basa what dey bi yesu na kana ma nche here
asa homa le ntom da ibokum asa mosi ane asuafo won keta aba won keta hwe na abrofo wotu wo okun ohye wo nyina wase fearful massacre of Christians who did not believe in Trinity followed. Asa na da enti da me da na so bon kwai so bon otwi ase okay wow ayansa se boko na abrofo obansam ono wole ye ho yo obi bo bo so wakoto so na obi osofo bi bo bo so ato so ade ni she so ma ho pie bi obansam de ni nyame anya na de na yimedize wo wodi John the Baptist oba wa bo bi na so bo oya go ho de awasa so bo wa fo bi an she so bi ekejire nsu mu onya abrofo no wode ba ni na abrofo no wode ba ekejire nsu mu no John na nkase wa tu nsu ni bi o ka asam na wa tu so de bu apampam na ma 3 times wa bo so wa fa o mo nche nsu ebi so ya semo yira na o ya asin am not sadefia the life of Jesus bo na ije se bo na yira pi rowom na so ya asin ya wa jatu sa ko no mo me aba bi hu no ensi dem not also oba obo esu osu konkonte na zo ya wo pa esu brezi jira bo nsa na hu na so America ai no kan do kwa ye suban da ko hu odu pia hu do kwa no hu impa bi odu pia no yana kaskasa ho no wa ha afia wona man ko ye bo hu na na ko yi okay na de suban mo sa kan so no wontum ma ha na wa wasan ko mo aso kasa ko ya se ba okay se oho Ghana ha na okasa papa kwa be so se bia ye TV su ya manfo be hwe ni nti ana se e bia ne abefo kwan aba ye nko me ampo no oso bi o papa tamba mi oso na ko me re ya na wona oso we ya amna kan yo ga maka na ko me no ya ai tan mi bi ye no wa brother me wona na o ka jam da ase na ko me ya se o te hey na bi obi afro se bia ne ba bi yare ano no ankasa kra yare oni Ghana ha o America ana so we Asia ho ba bi wo be kasa keke na ekọ kasa na maka na wo ka ye djuma na nkwan so na Bible mu no Psalm 107 verse number 20 osoma na sam na okasa hon yarba na oji hon fi hon sem ate mo ko ya suma ba bia ma adwene ekire so abrim se ono mo hwe so adwene ba ekire so ne se saa nsemo nyina ne ye tia ana ye nsama ya tia ye ni se efa Yesu Kristo ho inti question se ade na wo jama ho se eye wo wase Yesu ba wan ye ono anya so de ye pe na oba nchen also na zero pun wo ka sam okọ 70 miles okay so de ye pe na wo ze ma na ram oye wo mi wo ze ma na ram okay Yesu ntum nka sam ontra o ma na border okay nto kan Barnabas mu also konhwen ba se Yakobon soma na onye edwuma ontra o ma na border na ya me soma pe wo no ze aba wo ko wi ase ba bia enya no wa kana dada okay safi nche asibata ase ye Yakobon se mon konhwefo na zin po a mo so ba ase de yara mo bo hon ahode ya mo hon ona wo de ba ye edwuma okay safi no mu ya mo so apology ono osum man ka mo mo yere obai nta wo tumi na ma mo de kasa ono emi na wo no okay do na Yakobon kasa ko be biara nti se ufini mu se de omi se Elijah fo ni fini mu na ba e mu bia ufria ana na wa ma se Elijah ne mu ba se Messiah Messiah na ndem na ma show mu de de wasra no Yakobon na wasra okay ti akwa bi ti se eyemrane yo but ye ko hu mu dia wo ye Elijah dem no see okay enfi so ko Yakobon na ba ona Elijah pon okay no mun ka pon na wo ka o yesa na wo ya wo so dom nto wo ka Yakobon dem ba no mun Yakobon na papa na ma papa ona Elijah pon awon wo pire mu bai okay that's Yesu ni si ko pa wonye Yakobon o ya body ya body oh okay if you Yesu de ba nyina wo nyina wo ya body Elijah pon ko wo ya body okay eti papa se Messiah no ba apart from say o ka so do bo asu e yo Quran
Woma be tumuma ba braba. Kura na ba. Ena osan asem kwa popo ha. Woma popo ba. Quran chapter 13 verse number 39. Every term has its book. Okay, wo mi bia no mu woma oba. Woma nso Yakobon so no ho yimpa mo de ba. Saase. No se wo mi bia na pe eno de achi no de abada wo de no de achi no bi de ba. Saase. Yes. Allah confirms or abolishes what he pleases. With him is the mother book. No do womba na. Oye open mother book aba. Ona mother ba. Okay. Papa bo amai mensa. Nde waka no mere bi wo yenkoma ye di mu bebre. Say Israel for ni, Arabia for ni, ana kana ye Ghana. Yesu. Sa amai mensa Yakobon ni mo. Odo mo so masisi. Na Muhammad eba Arabia. Waba ama Ghana. Moses anase Abraham ana Jesus ani pa mensa no. Omudi ehe ene eba ma Israel for no. Wo nyina ba ma Israel. Okay. Tiba o kana ha so ndo ho wo do so pa. Na mbo yakọ na zi do pompo a. O ye mase pa 300 pa no be Israel. Okay. Intina Israel no dodo na ko ho na tse ma Ghana mu ba ko pe eye wo no aba. Arabia ba ko pe na aba ye Muhammad. Na Israel fo ni nya dodo sa. Omo ne do so bro so. Ana se ye de na fi na sha se. Oh, nya da mo ho. Ana Yakobon onyim da. Oh yeah. Israel pon wo ye nkofo bi a enwo wo sha akoko pi bia wo pi to wo ba wo sha akoko pi the whole world oye sonkum second Israel po wo Yakobon eson wo do Israel menum Israel for Yakobon eson e we bia wo Yakobon Isaac Yakobon Jacob Yakobon ye Moses ni Yakobon ono wo pa no madan okay ye wo Yesu ni Yakobon ono wo pa no mejan okay nsase my father na afi ye wo Ewuraze wonyina ho na wodi zafu echi be Israel menum papa se ba se die se na Yakobon ana afi Yehowa wo pa no Yehowa nyo nto wa amachiro mu okay na mu Yakobon na obo wo nyare ona rabin na je se ye wo ba ko pa ono na bo ona obo wo nyina na se wo nyame ahodo ho oh so zafu kiti bare 150 arabi pocket 99 na musuma acho to mu me musuma do na wo BP wo enti se ba se ya na de Bible na kan Exodus say mran se enya nyame foforo enka me ho no papa no ne say nyame popo na ho akodo obo nsam na afam saase okay abosun Yakobon rabi danka san ni zi ye 3000 enzi da me Yakobon po je ne zi no do je ne zi anyo we would not say need okay try bi ya say je ne zi no do ye wo mo say wa to etu ke zi Yakobon obo nsam na afa okay ho na nyame popo no ho na da sam bodo wo ye adwuma ye nto menya Yakobon papa ye adwuma da bi ne ho yimpa bi ase je da nyame soma ponko enti apart from the wabobo su no e dey be ma wiase nyina ajatum se ampa Messiah na ba enyo do me wiase ajatum the temple okay the temple obaja atum osana nkwanse nda horo oba obayeyi na Yakobon kan ache nda ha no ma asonye zehu oye Israel po oyo omampenya da Trump na wasan ba na Britain o to hu na me na egoro be temple Israel celebrate no kana ma olusu ye but so what you here aduna Yakobon kan obaye obesira ye ona asam fact da mbe obi esi temple be bera na onka temple be ono yewo onye pepe po goro mponsi oye ewie no mu ore mpa yere poko WhatsApp obesira WhatsApp the horona obi se key nation da me no papa se akoba se wote no mountain se man focus e won sama woka no 77 radio so e ya busisam ana woka e se obi a Ghana ni oyam fantini yeni mo maami yeni mo papa eni ade isi be na be ka se me na me Messiah wote sansam no a se na ya wo fa no oh emede onye me ya akra se ko radio da mpopo kan se ha mo kra fast no che e ko don tete po a o kan se bi wo ho oya woma na imidin nsi ho Ghana do won wonyo hwe pra Ghana de yamna so bi ha kra asopo ya wo keka kinya wo nyina wo de chi ero na aka ya na ye ntia se bi se sa so fu ya na Bible ya ni kra wo na so da meke won tumunka mo quotation na ba Prophetic 1924 year or tell me about saying also we can me Genesis revelation ya wo kan pi but what do that say that
That's it. Correct. John chapter 3 verse 34. Na nya Yankopon soma no ɔka Yankopon ne nsɛm. Ati. Asɛm ko na po he. Ma ɔka Yankopon ne nsɛm. Wa obaka sa am wo kyerɛ. Me nya Bible no Quran. Ɔsɛ ho na Yankopon soma ho. Kwa hyɛn ba kwa Quran na kyerɛ. Ho na kyerɛ buku da. ɛno hyɛ asɛm bisa Ɔno import wa adwene to ho. So what show boy one okay quotation as you not to actually. Fat. Na one watch a book wo na ya message dam obi am you ase. enti dia wo tro no any biblical reference bi ase akọ two Bible ba bi nya di bi chem asam foforo kra Asam ye foforo kra. Oh, okay. Some I can actually them. Ono no mu book kasina mu no wo yim 7% all me zai po. Wo yim 5% all ma Arabia po. ti dia karo na de ba Ma kana de be nto ya foforo. okay Safi. se Messiah bia ba se do ri ka cho wi se do na ba ko no omo wo mmere do na se mfi do a omo de ye adwuma wa asase so wo ba ya wa ba yi mfie sen ana de ba adwuma wa asase so na mu sen wo twa na aka sen Oh, I'm the match. oh okay Eya ankofo bi no wo wadwo person no yam wo yam so. Be akwanhwe ofi Medina amba Maka. Dam den wo do so mesi ho. okay Na wo do so mesi ho. Ntine mu ana kasa bere ne due e do wunjuma nyina akwa wi. okay Na osme em yankopon ma jatum onye di nesra. okay Ene suafunu bi ho a won wo se kasa na asem. Wo kan ate akwanhwe ne bira so. okay Sate. Amadi, yero sun be so be 2027. 2027 akasa na de bi si ho ja ka mfie mienu okay Enkwan